njobe ethi angikwazi kwenza lutho njena wasembhedeni angikwazi komina lokho ngiyisuke ngicabangela yena ngoba ngibona semdala akasakwazi kwenza lutho yena kodwa ngike ngakho ithi angithola umuntu ozomlekelela angisayazi manje yena mayisezothi angisakwazi kwenza lutho ethi ngeke ngishintshe inkomo lezi eyilobole undodakazi wami ezami lezo nkomo kuzoleza akangeni ndawo yena kuzo ezami kanye naye kanye nabo asithathe ngisho umabo womntwana usufuna ukusaphaza lokho kuqondene nami mina engazithi ngizokwenza njani lapha kuqondene naye mina engazithi ngizokwenza ngizomthatha unkosikazi lo mina engilokhuza ngiyenza ama-washing mina emzini yabantu Thabethe ngeke losuhluleka futhi nje lokuthi nje ngizobizelwa la esihlangalaleni ngiyahamba mina nginakuyimeli into enjengale ngamane ngihambe mina ngeke ngidlale ngilindele into enjengale Thabethe izoyikhipha zonke indaba ngeke ngibizele ingane mina ngimdala ngizobizela Thabethe ngibekezele njengomfazi izobatshela lezi ngane ayifuni ngisho ukulala ngeke uzulala umfazi lapha Thabethe mina ngikhulumayo la ifuna izinto lengane ilifuna la uqatha ingane ngiyaphila mina ngiyathatha mina futhi yabo ayikho into ngiyathatha mina ngiyaphila ngagcina ngisayintombi okay bantu ngiyabona imoya iphezulu umama baba uveza ukuthi angithathi iside lakhe but ngizama nje ukukhutha ama-point awavezayo iphoni lokuqala uveza ukuthi isimo somnotho asisekho kahle phakathi kwakho nje zomndeni ekhaya kwayena ubhizi manje uwashe emzini yabantu wenza ama-washing ukuze nilale endlini ekhaya and wena uyiphilela ngemali yempesheni uveza ukuthi lo muntu ofuna ukumletha ekhaya ingane encane kanti wena uyakwazi i-performance yakho ukuthi i-performance yangempela wayigcina esayintombi njengoba esewumama mina ngilinde njengoba esewumama nje sokuthi wanya uqele ngiyanyakaza mina uyazi naye nyanyakaza mina lesimo somnotho lesakhuluma ukuthi asilokhuze ethi kangenza ukuthi ubani yena ngiyaphila mina ufakazi lolokho uyabona manginyakaza uyabona ngiyaphila mina yonke into ngiyayenza nje mina nginayo inkinga mina ngiphenduka ngendlela engijabula ngayo mina kanti kwanina nayibonela lento engitshelwe mina lezi inkomo elapha ngezami akukho kuyoshintsha nje ezami lezankomo ngizokwenza engithandayo mina ngenkomo zami noma batshana ngeke benze lutho lapho Thabethe lapha nawaThabethe ayikho lento yakho asikana umfazi oyedwa lapha nawaThabethe ayikho lento yakho Thabethe bakanwa nje ba right Thabethe umama uveza ukuthi le inkomo wena othi uyolobola ngazo omunye umuntu awunazo ezami lezankomo kwangathi nawe ufuna ukuhamba naye ke lolo kuze lo mama ingane yakho inkomo eyilobola ingane yakho ezami phela lezo nkomo avunyelwananga ngokuthi inkomo zengane bayifika ziyakhona ayikho into ayilawulayo yena lapha mina ngilawulayo la ezala ekhaya idluli kolobolo awezami manguthi ke eza kwami ifala kwami la kwami ngeke liphume liye komunye umuntu kanjani Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobu donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi
thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi, udlala matifana lwani ngibonini, angilwi nani, ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.